Magdalena, dobro jutro. Još jedan lip pozdrav od ekipe sa terena. Sada se nalazimo u parku na Kruševcu. Ovdje u 11 sati počinje manifestacija Vaskrs u srcu Podgorice. Organizator je turistička organizacija našeg glavnog grada, koju u ovom uključenju predstavlja Andreja Rafilović-Stojević. Andreja, dobro jutro i hvala što si sa nama. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Tako je kao što ste najavili, od 11 sati počinje manifestacija Vaskrs u srcu Podgorice, koju glavni grad organizuje zajedno sa turističkom organizacijom Podgorice. Mi smo se i ove godine potrudili da u ovom prelijepom ambijentu parka na Kruševcu organizujemo bogat program. Posebno smo se fokusirali na naše najmlađe sugrađane. Oni su nekako ti koji se najviše raduju vaskršnjim praznicima, tako da ovdje će biti i oslikavanje jaja uz muziku, maskote, animatore, igraonicu na otvorenom, tako da eto, puno je razloga da dođu ovdje u Dječjem parku na Kruševcu, da provedu jedan kvalitetan dan na otvorenom. Eto, dakle, kao što sam kazala, od 11 do 15 sati sjutra i preko sjutra očekujemo zaista veliki odziv. Prije nego što smo krenuli da razgovaramo uživo, kazali ste nam da ste imali brojne saradnike prilikom organizacije ove manifestacije. Čini mi se da je čitav glavni grad stavio na raspolaganje svoje resurse da organizuje ovakvu lijepu manifestaciju koja će nekako, čini mi se, biti posvećena uglavnom našim najmlađim sugrađanima, što je svakako lijepa slika, lijepa poruka. Jeste, upravo našim najmlađima, ali naravno program je i za cijelu porodicu. Mogu da kažem i da će poseban segment manifestacije biti i bazar rukotvoraca, tako da će svi prisutni moći da kupe proizvode sa vaskršnjim motivima i eto na taj način da negdje podržimo naše lokalne kreativce i svakako koristim priliku da čestitam predstojeće praznike svim onima koji slave, naravno da ih provedu u zdravlju, radosti, okruženi svojim voljenima i evo naravno to je idealan razlog i da dođu, da ovdje 3 dana provedu sa porodicom na otvorenom, bit će dobra zabava, tako da očekujemo veliki odziv. Andreja, hvala ti za ovo lijepo uključenje. Televizija Podgorice te ostavlja na miru da završiš sve ove posljednje pripreme za ovu manifestaciju koja, da kažem ja za kraj, počinje u 11 sati. Upravo tako, hvala vam puno što pratite aktivnosti turističke organizacije Podgorice.